ukuntu tuvoma insuline ku bakurikira Gisa Foster TV n'abandi mbibutsa gukora subscribe. Twihuse ngiye kubereka cyangwa se mbasonere gato iyo tuvuze ngo 14 cyangwa 16 ahantu ibigera, sibyo? Ni ukuvuga ngo uvuye ku 10 kugera kuri 20 murabibona, ubwo ni mara ya kabiri, ni ukugenda ubara 10, 12, 14, 16, 18, 20, sibyo? Uraza ukavoma umuti wawe, niyo wavoma ukuzuza 100 ushobora kuwusubizamo nta kibazo, sibyo? Ushobora kuvoma ari mwinshi ukaza kuwusubizamo. Nibango rero kuwusubizamo, uraza turebe hahandi tugeze kuri 14 yacu batubwiye niba ariyo doctor yatwandikiye. Voilà, nayigezeho ngiyi. Ibi mbibereze kubera ko hari umuntu twize kuganira mbwira ko yigeze gukora irevyo yo gutanga umuti mwinshi, baramwigisha nyine kwitera ariko ntiyabyumva neza, hari ngira ngo